Kocha Paul Bitok ni akidirite ati timu yake ya Malkia Strikers ni ihariirie kuigana guthaka ngarangano-ini cia gikombe gia thii cia FIVB volleyball ya nyarari bururi-ini wa Japan ndiku imwe tu kamwira timu ino yumagarite kunyita itemi ngucanio-ini icio. Kila mtu anaweka bidii, morale imekuwa juu sana. Tangu siku ile president alifuatilia akasema ataki tena hii timu ipate shida ya sponsorship, ipate shida ya allowances. Sasa ukifuatilia zote minister na PS wanaweza kufuatilia sisi kila siku, wametupatia kila kitu. So ile imebaki tu kwetu ni kwenda kushiriki, tuko tayari. Oroho Bitok ni eranĩire gutigirira ati nyarari ici ciakorwo ikioerera o ngucanio na ũritũ ũrĩa wagĩrĩire nĩguo gwĩthemana na gĩconoko kĩrĩa nyarari ici ciatũnganire nakĩo mwaka-inĩ wa 2015 ngarangano-ini oro icio thutha wa kũrĩkia marĩ namba 10 harĩ timu 13 iria cianyitaga itemi mbĩtĩka-inĩ icio iria ciatabanĩirio oro bũrũri-inĩ ũcio wa Japan. So siwezi sema ati kuna timu pale rahisi, ni sisi kupigana mpaka mwisho. Hata Cameroon wenyewe watakuwa pale na tutacheza match ya mwisho na hawa. So nafikiri tutajiandaa na tuone ya kuwa tumepata ushindi 2 au 3. Strikers magacemania na timu ya Japan, USA, Argentina, Netherlands, Serbia na Brazil. Ngucanio iria igakorwo igithakirwo mucii-ini wa Hamamatsu Japan, guku nayo grupu ya kerĩ gĩkuruhania timu ya Cameroon, Russia, South Korea na Dominican Republic. Ngucanio iria igakorwo igithakirwo mucii-ini wa Yokohama. Ngĩribotera metha ya mathako ya Kameme TV, Gĩtũ Cohi wa Ithe Fethi.